Temps conditionnel. Mwen ta manje. Ou ta manje. Li ta manje. Nou ta manje. Nou ta manje. Yo ta manje. Quelques phrases. Si mte gen kob, mta tourne en Haïti. Mta chita, même pas gen temps. Si ou te vle, mta capable montrer ou parler créole. Commandement. An nou kontinye lite. Al chercher d'lo. Kite yo travail. Sispon kous la. Gagner ou sinon gain. Mwen genyen. Ou genyen. Li genyen. Nou genyen. Nou genyen. Yo genyen. Quelques phrases. Est-ce que ti moun yo gen la santé? Tout élève gen liv. Pa gen manje jodi ya. Verbier accès. C'est facile. C'est utile. C'était facile. Exemple. Mwen se chef la. Monsieur ça, c'est papam. Qui ça ye? C'est yon chapeau ça ye. Qui moun ouye? C'est Adela. Kote ouye. Mwen nan la koua. Chemise la vet. Kaila piti. Jacqueline belle. Nesli jeune. Verbe bail. Mwen bay tout liv yo. Ou bay tout kaye yo. Li bay tout crayon yo. Nou bay tout liv yo. Yo bay tout kaye yo. Las decenas tienen nombres específicos del 10 al 60, como 10, 20, 30, 40, 50, 60. Los números compuestos a partir del 20 dan lugar al añadir n antes la unidad por 20. Vamos al
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Come to Haiti. Discover the soul of the Caribbean. Bienvenidos a Haití. Disfrute de su vida. Welcome to Haiti. Enjoy your life. Welcome to Haiti. Enjoy your life.